तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले निनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला नेपाल भाषा जाजो संगीत खया त छिकपिनीको हे मतिना अले भला सदया जिमिस आत कथो जाजो न्याका वेटनुको ख ओके नीति छिकपिन त यको सुबा देछासी जाजो न्याके ठोवाय दुनी नेपाल भाषा संगीत खेले जाजंगो सांगीतिक गतिविधि जानकारिया छुचुलु त सुएको पाखे भने यक्को हे संगीत में वो संकी पादे की तुंगुम अले यक्कोशा मशुम पाजो रामकृष्ण खड्किया चोसावो लसे हाननुगु मे छपु प्यावे तेंगुडु माया रे रत्ना छगन ताना माया रे रत्ना छगन ताना ल्युलुया चोचो हे छंदा मखना ल्युलुया चोचो हे छंदा मखना माया रे रत्ना छगन ताना नोम मे हालामी भाजो सुशील साइना हाला दिगु माया रे रत्न बोल्यो ओगु मेया रेकर्डिङ तासा भोइस रेकर्डिङ स्टुडियोले ज्याचंगु दु गेना सिजन जुल त्याउस्यान गुब्ले गुगु चीज सोचे न स्या ठक्के गुब्ले ठ्वे या मारे न जुइ गुब्ले आछि संगीत हुन थयो ख जु सन्दर्भ चाहिँ गन वना चुनिबले गुब्ले छु चीज त लुमना चुनियो गुब्ले अथे मने ट्युनिङ वे चुनिबले अथे डेको सिजन जु मे खटो न्यू लाइन नाप देखते खतो मारे न छ गर्न तन अथे देखतो थो कम दिन छिरे छिनी र तिन हो हे छौ कल्पना जो छौ मेट हो अलि यहाँ जुला जित चाहिँ हामीले ठ्वे मे देग्यु ध्या चाहिँ गुब्ले मदेका जब देग्यु इवल कि स्टाइ सौ देखथ्यो लिबा मालकी चाहिँ उदाहरण शब्द त थपे याउ खौ त तेव यन जुनो ख ठ्वे जुले चाहिँ किजा सुशील साई नबला त मेछ बहालमा ल या त अपि खजुबले गन जिता उलिमसी मेले ठ्वे मे छ गन वेग सन्यना थारा छौ जाजोले जिवेग सन्यना तय छौ प्रोग्रामे ठ्वे मे घन न तु मे ठ्वे मे जुला रे अनि जग खे वो संजोग थुमे जब हालियो जुबदी देग्यो खन्जुबले चाहिँ थुमे द हान पुङ गौ ख पकान मेला जिन छ पनि बु थैबडी प्याटर्न हो मियाला जिने गुब्ले न थै त मियाला मि दिया चाहिँ मगेन ओके खेतला थो जितय ध्यान घुम्ले कल्पना न देख्दै मे खले मे छम बालामा सिंगरियो लाते लादास मे अजना बालाई धैबडी दोक्सी दुआ तक्से पहिला लिरिक्स अले कम्पोजिसन बाला मला अले उइटा न न्यायहरुले स मला जिन न दाइ छौ ज्याजोले वेग सन जन्तै थो मियाली जी थो विश्वस्त जुया जिहा बालक मियाली धैबडी चाहिँ विश्वस्त जुया उइटा म्यागौ आ छिन मे निना दिला आ सुकमी बिनसन जब थो मे रिलिज जी निना दिबले वेग अप्सन तागी ताथे न्याय दिउ दु वेग यो कुली बल मखो मखला जलेसी नेपाल भाषा मे थौस्यानी यार न्यन से जिताइनी थमे हालिउ चाहिँ छपनी बो अथे ख तर जो बिचे दथि चाहिँ यो कुमे त प्या हो जी चाहिँ यो कुथे चाहिँ थै ना चाहिँ मतेगा जस्तै एफएम मे हालिबले न टेलिभिजन ना मतेगा थै अझ ज्याजोले न थै त संगीतकार त गा मसिकिन म अछि त छाडा संगीत त्यो जी एकदम ठाको विषय अल म्यालमी गानो मसिको म औ के नि यो कुची त ना सुसगा जाइन अले यकु मेन्दु जुवा अखुन दिन छौ मेसमान नजुवा दाइ यो बदि मेने निबु कम्पोज द दु आज से जुवा थय पताचार राउ संकी बेन जु सोफु संगीत जुवा ख रचना द अनवे अखुन लिपा वो बदि कृष्ण गौतमी संकी बेन जु सोफु मेदु अले जि थ दाजु बालकृष्ण वंशी थोमियाइन अरेन्जर वे ग निपु मेदु जि थय बदि प्रोजेक्ट अफोइना जो थय मे त दुछन जुंदो ओके लिपा मो हो वइ जोंदो आज थो निरन्तर चाहिँ हामीले जनि तर नज दाइने छम संगीतकारी रुपे वे र्या चाहिँ वे चाहिँ चाहना मजुगा नेवा मेर हल्की छौ दक्षिण मेन्टालिटी छुरु रे छु थै पनि प्याटर्न दो वे प्याटर्न नाना नेवा संस्कृति छु नेवा मे पनि संसार भरे छु पलिस्ता दु मखला नेवा मेर हल्की थो बाजाउ वेगा थ व मे गु ट्युन वेगा थ थो नेवा मेर यो पनि मसिका दे वे जले छु संस्कृति छु तजिलजी बाला छु तमिर गाtai छु न वेगा थो मेन मे निबले शब्द न रत्न राबदि गु शब्द अथेन उगेन छौ नेवा पहल अथेन दु अल थो मे गु कमोसन न भजी नेवा प्याटर्न छु नापै पनि गयो ख
वेट फ्लक तो फ्यूजन नंबर ठुके ले अनुसार कंपोजिशन अनुसार अरेंजमेंट अथेदु नेवा पह ढाक्न छु बाँसुरी दैजुनी खी दैजुनी तबला दैजुनी दको वेदु थो गुबदी सिमला नापै नेपाल भाषा मेख वे कथंग नेवा पह फ्यूजन चाहिँ मुख थो भूल मुले छन्त खने वो हे थाहेलो मना भूल मुले छन्त खने वो हे थाहेलो मना सुसुमया छो हे छगनवाना सुसुमया छो हे छगनवाना माया रे रत्ना छगनताना नेवा मेचा पिकायत कुट याना चना दिम सुशील साया ठोमे याकन हे नेने वसे खने देगु जुगुडु माया रे रत्न बोल्या थुगुमे रेकर्डिङ व एरेन्जर ढासा बालकृष्ण बंसिन याना दिगु ख जित थोम्मे ह्याक्यु लागि चान्स बिया दिनपरि पाजु सम्म डाइरेक्टर न ख वेक सम्म सिंगर न ख अले सम्म कम्पोजर न बालाम रामकृष्ण खड्गी जुप्ति संगीत चाहिँ जि थोम्मे लागि मौका मिले जुले जिरा थोम्मे चाहिँ गयो रासा दाइना चाहिँ जि रामकृष्ण दाइना सोचे नाटक अनुसार चाहिँ हुलमुले सम्म बालाम मिस खनी मला ओ मिस खनी अले हुलमुले एकस मखना मिकस का उखिला खतम वो मिस तनी मला अले वे हिसाबमा वे सिलसिला चाहिँ थोम्मे बने जुप्ति मेका आटक जि दाइटा न न्याना छिटो मे रेकर्डिङ याउ चले चाहिँ दाइटा चितो बुझे जुगी मजु मलाई मजु साना गेना या जु गेता चिस या फैर गा टाइपले दाइना ठिकै छु बाला गा या दिल ओके चाहिँ सन्तुष्टि खन्दु थेछ निरन्तर लगे जुइर गा चाहिँ आनसे सूर्यना खासला नापे मे हाल्युप्ति हालमा ख तर उले कुदा मन त आवया चाहिँ हालमा चाहिँ नि थयु न छौ देगा तेमा रे हिसाबमा चाहिँ निरन्तर रूपमा लगे जिउ सोचा चाहिँ यानु ख यो चाहिँ छु अनुभव मजु छारा छ थन म चान्से नेवा भ्याल न हो याजनु बरी मनु ख मलाई एजुया चाहिँ शब्द शब्द क्याट चाहिँ उले ठाकु चाहिँ फिल मजु थो नेवा रेउला थयप्ति आफ्नै भ्याजुल तर एजुया न उले ठाकु चाहिँ मजु होगा नेवा मे हाल त छन् नेबिस सम्भवतः याक्नै थमे बजारे भई आगन बिनसन ठुके त कमेन्ट याना दिफै बाला बामला बालासँग कमेन्ट याना दिस बामलासँग कमेन्ट ना दिस बामलासा गेना सुधारे याना वनी फैरियो किसिममा कमेन्ट याना दिस गेना चिस चाहिँ पकै न जाया छि नभए थ ये जुपिन्द रत्न रगा सरी रत्न मिसजिमा मिसजिमा मायर रत्न मिसजुसा रत्न मिसजुसा रत्न अब हिसाबले चाहिँ टिपिकल नभए पुलावे पाउ मलाई तर टिपिकल नेवा पाउ एक मापटी मिजुल शब्द नेवा पाउ एक माव खाते रौ जुबले ओके ओखे ठुके सुजन जने असे मालगा या माल अले थो शब्द सोय सरका ले सोय साटके नेवा पाउ गरला अले वे चिस अरेन्ज यु चिजला वे अरेन्ज यु धर्मडी वे गयो शब्द छुराला मला गयोपटी अब मेबडी सिक्वेन्स थायला अब वे हिसाबमा चाहिँ गयो सिक्वेन्सका वे हिसाबमा एरेन्ज या ख मेबिन चाहिँ धुनु बिन गुमिस सेन्सनमा मला सिनेमा थायामा एया गरे वे का भाइले चाहिँ सुए टाइममा का छक टालकी ठु उली योको टेक्ना क्यामा सररे वे का मिनट चाहिँ खण्डुका हावली झिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या चिची बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु